19-godišnja Radmila Ćirković nestala je 26. oktobra u Buđanovcima kod Rume, kada je, kako njena majka kaže, Željka Jovanović otišla da se vidi sa jednim dečkom. Radmila joj je poslala poruku u kojoj je napisala: "Idem da se vidim sa jednim likom, neću dugo." To je bila njena posljednja poruka, posle toga ništa. Telefon je posle bio ugašen i nije aktivna na društvenim mrežama. Pokušala sam da saznam nešto više od njenih prijatelja, gdje bi ona mogla da bude, ali niko ništa ne zna, kaže Radmilina majka. Iako bi, kako kaže, najmanje loša opcija bila da se njena ćerka udala, te da se zbog toga ne javlja, Željka strahuje da je u pitanju nešto mnogo gore. "Bojim se da je neko oteo, da je negdje drži zatvorenu. Ne verujem da se ne bi javila, pa i da se udala. Nije imala razloga da bilo šta krije od mene. Imali smo odnos kao dve drugarice", kaže njena majka, koja moli sve koji nešto znaju da se jave njoj ili prijave odmah policiji.